Novi Jeep Renegade dobio je 5 zvezdica na prestižnom Euro NCAP testiranju uz ukupan rezultat od 80 od 100 mogućih, zahvaljujući oceni od 87% za zaštitu odraslih putnika, 85% za zaštitu dece u automobilu, 65% za zaštitu pešaka i 74% za pomoćne sisteme. Hiljade sati virtuelnih simulacija omogućile su razvoj moderne 4x4 male široke arhitekture. Naime, Renegade je prvi automobil grupe Fiat Chrysler automobili na kom je ona primenjena. Sastoji se iz samonoseće karoserije izrađene od čvrstih, ultra čvrstih i sinterovanih čelika, što rezultira izuzetnom otpornošću na uvijanje. Struktura prednjeg dela sa 3 linije opterećenja garantuje jednako reagovanje u slučaju čeonog sudara bez obzira na vrstu prepreke ili vozila sa kojim se automobil sudari. Šta više, uprkos jasnoj terenskoj prirodi ovog modela, koja se ogleda u njegovom robustnom kockastom prednjem delu, novi Renegade pruža dobru zaštitu pešaka. Kvalitet virtualnog dizajna je zatim i fizički testiran na automobilima proizvedenim u fabrici SATA u Melfiju, sa 300 testova komponenti i podsistema, preko 100 simulacija sudara i više od 100 test sudara uzimajući u obzir različite tipove udarca, čeoni, bočni, prevrtanje, sudar od pozadi i obaranje pešaka, kao i različite brzine pri kojima može doći do sudara i različite fizičke karakteristike putnika.